Maya payabak po. Iyabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa. Din ka pasalamatan daring makatuking pamilya. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Senny Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carewon, Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family. John Bumanlag, Aguilar and David family. Erwin John Maniago, Lourdes G. Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Gian Galura and family. Alexander Nicdaw and family. Rosby De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elis Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Margarita Rosales Pineda and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Niño Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Jill Manangkil, Beth Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Edmundo Dumandan. Makanyan mo naman iyabe talaking panalangin tamo, ding special intentions dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joan Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Ayan Lizelle Vitug, paraking ka ng good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Macapinlac, Mary Jane Samson, Yuan Inigo Emmanuel, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Yandan Malyari, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorin Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marie Nicole Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua San Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angela Gintu, Gemaline M. Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Zohail, Noli Lagamayo, Luciana Oven, Shirley Bacani, Alma Di Macali, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchiko, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Alberto and Ali De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Primitivo Mutok, Angelita Canlas, Erlinda Bautista. Yabe talak yung kikatang panalangin ding donors tamo para king bulaning November, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03 YMP, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitaño, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Alisa Guevara, Luz De Leon, family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Edgar and Reyes Santos, Tino Mercado,
Danilo Sarmiento and family, Dr. Ricardo de Jesus and family, Dennis Mercado. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye manalangin, tamo para kingalanggang kapayapan dari, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fea Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Careon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Chopilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Sr. and Eufrosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaise Sampang, Maricrenzi Tarok, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Purita Y. Resido, Nasenciana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Charlotte Ivan Benzon, Zenaida Benzon, Luis Alino Sr., Josefino Aison, Dipna Bernardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Hona Biswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Dominica Abdon Candida Ramos, Albert Roque, Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Lagamayo, Felix Pineda, Pasita Ginto, June Trinidad, Alejandra and Eliseo Sr. Capili, Florencio Capili Sr., Edita Caraan, Jerry Agustin, Dominador Agustin, Joselito M. Castro, Guillermo Rivera, Rufina Rivera, Ruben Eduardo Rebecca Deirit, Herminia Delute, Florentina and Panpilo Luis Sr. Guanlao, Merly Mutok para king kayang death anniversary at ding sablang kaladwa king purgatorio.
King lagi ng ipampo, ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka timurin. Sisyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang biyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kang nuwa na Mariang kapilan man Virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, masika na ning kang ustisya at maula, ingke kang pakalulu. Lilungan mo kami karing pusan at amon ning biye. Kambilan mo ring kaisipan mi king piraya ning ketasan, at padalisayan ding kapagnasan mi
king legwan ning katutuan. Saupan mo king mikamigit kamalayan, king malugod mong tangka, ban may git milang idawon ding biemi, king pamanyuyu karing sabla. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king mumunarang libro dingari. Mintay propeta Elias, king Zarepat, inyang malapit niya mo, king pasbuldala ning syudad. Higit na yung metong nga babaeng may balo, amamulot dutong apanangab. Nga naging babaeng may balo, malyari kong makinom. Inyang umeneng muling babae, ban kumanginuman, tegal na yung Elias at nga nakiya. Nung malyari, pagipagdalam ko mo namang apangan ko. Nga nang nakibat ning babae, balo ning ginong ke kayong Diyos, ing ala kong agyamang tinape, atin kumong dita ka arina, dita katabang olibo king lulanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab ko, king pamagluto, para kanako at king anakong lalaki. Itamuing pamangan na makatagan at kaybat na nito, mate na kami king danop. Nga nangeles kaya, kami gagana ka, sulong at magluto na kang pamangan. Dapat magluto ka pamong dita ka tinape para kanako, at kaybat, iluto mo na itang para kaya kayo. Ulingan ti kanini, ing sasabyan ng Gino, ing Diyos ng Israel. Iya kagisang ang rin na ing lulanan, at iya mo naman kagisang ang taba, ing dato kanan, hanggang ngayon ay baldog ning ginuing uran, king yato. Mekoing babae at iparanay tang sinabi ng Elias kaya. Ilang atlo, Elias, ing babaeng may balo, at ing anak na, mamangan lal doldo, dapat ing lula ng arina, iya kay gisangan, at ing dato ka ng tabang olibo, anti mo yung sinabi ng Gino, king kapamilatan ng Elias. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Puryan may Gino o kaladwa ko. Puriyan meng Ginoo o kaladwa ko. Ing Gino potang mamatulyo, papanigyo karing malulupig. At babiyang pamangan karing danupan. Ing Gino yung mititimawa karing bihag. Puriyan meng Ginoo o kaladwa ko. Ing Gino pasalano mataring bulag, babangon no ring mebigo. Ing Gino kalugurano ring makatuliran, ing Gino ingatan no ring dayuan. Puriyan meng Ginoo o kaladwa ko. Sa sopa no ring mebalo at mengulila, dapat ing balak ding marawak lilipulana. Ing Gino magariya king kapilan paman, ing Diyos mo osyon magariyang alanganga. Puriyan meng Ginoo o kaladwa ko. Pamamasang ibat ing sulat karing Hebreyo. Eyalino bi Kristo king metong aban na lalugal, agewa ding gamat tao, at anino ng mistula ning tune. Nunelino biya karin banwa mismo, at ngeni, at yuara pa na ning Diyos, at mamilatan niya para kay katamo. Ing mata sa saserdote daring Hudyo, lulubya king kabanal-banalan na lugal balang banwa, at magdalayang dayaring animal. Dapat ti Kristo, dinubyamisan mo, ba na nga daw ning kayang sarili, at ita makagyo na. Nung ema kanya ning gewa na, kasi kailangan ning ulit-ulit yung mamamate, may manibad pa kanitang mela lang ya, ing yato. Dapat pakit yamisan mo at paraking kapilan paman. Ngening malapit ng mapupos ing panahon. Banang ilako ing kasalanan, king kapamilatan ing pamagsakripisyo na, king kayang sarili. Ing balang katao mitakdayang matemisan mo, at kay bat na nita,
kumane ning Diyos. Makanyan mo naman, Kristo, misan niya mo mi daon sakripisyo, banang ilakoing kasalanan daring tao. Datang yang pasibayo, para mi daw niyang pasibayo, para king kasalanan. Nune para iligtas na laring sabikmane nayak kaya, king kayang pamagbalik. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad la ring ala ng aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabe la karing pagarianing Diyos. Ingin manatili kay kayo, At keka ang temurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King kayang pamanuro Yesus nga nakarela, mingat kayo karing eskriba, maburing lalakad, makasulod mga kabang imalan, at pupugayan daring tao. Maburilang lulukluk karing piling luklukan, karing sinagoga, at kabisera, karing bangketi. Ilaring magsamantala, king kabiyayan ding babaying mebalo, at magparangalan king panalangin panalangin ng makaba, lalong mabayat ing parusang miras karela. Linuklok ni Jesus arapaning pibabaldugan ayin kilubning templo, at pagmasdanal la ring tawong babaldug kwalta. Nakala ring mabandi, migkalub mga ragulaulaga, alaga. Linapit yan naman ing metong babaying may balo, at mibaldog yang adwang barya, amaki alagang 10 centimus. Inawos no pansin Jesus ding kayang alagad at nga nakarela. Baluyo, iting pakakalulong may balo, migkalubyang maygit kesa karing aliwa. Uling migkalubla ring aliwa, kaya't ng labis-labis sa tsukarela. Dapat iting pakakalulong may balo, busal ning kakalulwa, no? Pigkalubnangan, ing sablan ng pangabyayan. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga na ning propeta Elias, kining may balong babae ning Serapath. Uling manyadyang tinapi ang ponda ng Elias, kining babae. At nga na ning babae, sakto niyang patingapo ning kanan mi, gano. Para kayong kanako at para kayong anako.
Kay ba't nanita dumanok na kami. Nga ng Elias, anti kanining sasabihaning Ginoo, ing Dios ng Israel, eya kagisanan arina ing lulanan. At eya mo naman kagisanan taba, olibo, ing datukanan, hanggang ena ibaldog ning Ginoo, inguran kingiyato. Eya kagisanan. Ita mo po, kagigisan ng tangan. Nang minsan kulang yung oras, nang atintang pakyerya na obra, kagigisanan. Nang panawuning krisis, etabisang kagisanan. Nang panawunan ng pamangailangan mo naman, lulto tamo ugali. Ating manyinok pamangan, yang malatigo, banwaban lalbog keta kaya kami. Niya pinima ko manyinok yang pamangan. Uling nang minsan pati rin tindahan kita lelemi, kagigisan ng lo. Uling etamo bisang dumanok. Nang panaunan ng pamangailangan, kalupa na ng pandemya, o karang nilabasan, typhoon, bagyo, nakala rin kabalentamong kewalan. Kegisanan lang bale ang pong gamit. At kayong panahon makanyan mo naman, lalto laretang mapamye. Lalto la naman ding maimot. Anyang panahon na kayong mumunang pamamasa, panahon ng Elias. Itamo, minsan itamo balo ba't ating pandemya o ba't daratang lareng bagyo at mga walalabali rin aliwang tao. Itamo mo naman minsan balo o ba't kagigisan ng tamong sikanan, biye na kang biye, kaya ba't alaman na blas. Pero kining mo munang pamamasa, ating sangkan o ba't mika danok, drought, may langi, ing lugal na ning Sidon, nung no ka rin niya makalugal ing Serapath. Kaya gisa ng la, alanguran, uling deng tao, silang balang aliwang Diyos. At sinabi ng Elias, langiin kaya kayong lugal, uli na ning pamanggulot yu, kingapong Ginoo. At mika maragul adanop ka rin. Dening adwang babay ka rin pamamasata mo, ining King Serapath, ang popaying King Ebanghelyo, may balula. Kegisa ng la. Deng may balu po kanita, ing asawang lalaki ang magsuporta. Kaya kabiyaya na ning babae. Patse may wala yung asawang lalaki, dumanop yat dumanop ing babaeng may balo. Makanya yung context to the reng karakter tamo kening karening binasa tamo iba't king banala kasulatan. So datang iya Elias, King Serapath, alang pamangan. Ining may balo ay alang asawa at inyang anak. Manyadyang danum. Elias, dininaneng danum. Manyadyang tinape at inya kasing arina eh. Pag-bake mo na akong tinape. Nga na ning babae, o ditak na mo yung arina ko eh. Ditak na mo yung laro ko, yung tabako. Magkasya na mo. Magkasya na mo para kay kami nga duwang ning anako. Kay ba't naninipati nga po na ini, dumanop na kami, kawang biyemi. At may kadmate na kami. Kayang danop. At nga ng Elias, ali nga na.
anti kanining sasabihan na ning Ginoo. Eya kagisanan ing lulanan mong laro. Eya kagisanan ing lulanan mong arena. Nang gewa na nining babaeng may balu akegisanan alan ng kanan bukas. Nagluto yung tinape. Binyene kang Elias. Ginamit na yung laro ami tataga naman. Pepa ka nanay Elias. Ita mismong pagkabyena, yang binyena. Nanong milyari, ing lulanan ng arena, bitas ang kegisanan, ating yang ating laman. Nang milyari kayong lulanan ng laro, yamila ko laman, ating yang ating laro. Hanggang mayari, ing drought, ing langi, ang papangdanop ketang lugar da. Ela di nanop. Ela kay gisanan. Uling ining babae nga ini, libutad na ning kayang pamangailangan, megtiwala ya king amano ng Elias. O iting makakapsi, itang tiwala na ning babae. Pero migit kanita, mayayakit yung larawan na ning apong Ginoo, nakapaboren keng-kekang pamangailangan. May niwalay ning babae king apong Ginoo, sinamba kang Baal. Uling kanita, sinambang deng Israelita ing Baal, anyapin, peparalayang danok, ing apong Ginoo karela. At peparalanay Elias, kareng niyayaliwang ating danok, ban kanita ing apong Ginoo, pakananala, dinanala. Makanyanying apong Ginoo, keng mumunang pamamasa. Nakatamo paboren, neng mangailangan tamo. Siguro po makanini tayang lawen, neng ating kepaliaryan ka rin katamong kabalen, kalupadaring king lipam, popaking bikul, ne? Gigisinga nakatamo ning hapong Ginoo, ing masabal tamo, ban kanita, idaki tamo, karela, amangailangan. Kakadwa, kening kadwang binasa taming ebanghelyo, papakit na. Siguro po keni, agit tayong ginutamong Jesucristo. Yung ginutamong Jesucristo, pagumasdan o ren tao, manalbeya keng gagawan na rin tao. Anyang mag-aral ko kanita, gustong agawa ko ng assignment ko. Munta ko ketang plaza. Minom ko mong kape. Kaya biya ko rin ang kalaguran ko. Lalawin mila rin labas-labas. Ne? At saka mila pagsisti. Nung naroheng malagumpong matsura. Kaya nung nanula susulod. Makanya niya naman ginutang Yesu Kristo. Linuklukya king templo. Tuturuya. Adwaya tiro. Ing mo muna, pangakalala ko karing eskriba. Burida rin magparada. Burida rin papakit la karing aliwang tao. Ban kanita pansinandala karing mga kabadang panalangin. Pakakalala ko karela. Nga na karing disipulos no, eko makanyan. Pero yung kadwa ng tiro, pagumasdan na lareng pupunta keng templo. Lawen yung ana. Deng aliwa, bubulugla. Ketang atsukeng bulsada, asobra, makwatala, atilla.
o iting bibiera, alang marok kanita. Pero apansin ni ining babaeng may balo. Again, may balo, alayang suporta, alayang obra, at deng bilog na adwalang bariya. Detang adwang bariyang reta, ilang pagkabyena, ilapang dinawon na king templo. Generosity, pamamye, nga namawari ni nga pong ning ginutang Yesu Kristo, ing masanting nga pamamye nga na, alayo ketang dakal, alayo keng quantity, at tsuya ketang quality. Ining babaeng may balo, aalang-ala, detang adwanang baril, ilang pagkabyena, ilapang binyena. Burin ang sabihan, ing dinawon na king templo, ing kontribusyon na king templo, ing sarili na mismong kabiyayan, ing sarili na mismong puso. Aliwa mo itang sobra-sobra keng atinya. O itay ing sukad ning pamamye. O itay ing sukad na ning generosity. Pwedeng dakal at atsukarin ning puso ko, laus kulob, uwa. Generosity yan naman ito. Pwedeng ditak, pero atsukarin ning puso ko, uwa. O iting tunega na ka. Pwedeng mamye ko, bayang bilabas, pamamyeya, pero aliya generosity. Kasi alayong lub mo, ketang binye mo. Alayong puso mo, ketang binye mo. Panalangin tao po kaniting misa. Kalupan na ning sasabihan na ning mumunang pamamasa. Ingapong Ginoo, mamye at mamye. Di na nakatamot dinan. King miyaya liwang paralan. Kareng kaya katamong pamangailangan. Makanyanya ka generous. Ingapong Ginoo. Sasala. Keng pamamien na kaya katamo. Peralani Elias. Peralani binyene kaya katamo yung kayang kabubugtungan na yanak. Binyene kayang sarili para kaya katamo. Ining gana ka ngayon ning hapong Ginoo, yang papakit na ning ginutamong Yesu Kristo, yang pepakit da rening adwang mebalo king binasa tamong pamamasa king banal a kasulatan. E tamo po tatakot. Maski alakot, maliyari kang mami. Pwede kang mami. Actually, neng alako, karinyeng awos amamye ka. Neng alaka, karinyeng pekamasakit diling pamamye. Pero karinya mayakit yung kaya katamong puso. Karinya mayakit yung kaya katamong tiwala kingapong Ginoo. Karinya mayakit napakyapusan tayo talaga inggewa ni nga pong Ginoo kaya katamo neng makapambyeta mo ang giyang menap-naptana. Eya kagisanan inglulanan nga ng Elias. Uling nga pong Ginoo
kaya pwedeng kagisanan. Talakad tamo, ipasiyag tayo kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepatasya banwa makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka ring mabiye ampon menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasablirang miyering mete, at king biya langanga. Amen. manalangin taking Ginong Yesus para king kakatang sarili at para karing sablang aliwa, at tuturang kawangis ding tao king ebanghelyo at pamamasa. Nga tamong manalangin, Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Gino, king kaya kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atyo karing mumuna ng luklukan ng biye, at para karing parating makakalingwan, manalangin taking Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing malugot king dangalan, at para karing kapilanman emirinan papuri, manalangin taking Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atinan abiyasang munye, at para karing tatakot mirake, manalangin taking Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing kalulong magsakripisyo, ban munye, at para karing alana numang idake, manalangin taking Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing mibibili kimpain tungulan da, karing gaman ng Diyos, at para karing manintun mo, king sarili rang kapakanan, kapanatagan, manalangin taking Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Tanggapana sana ng Diyos, din kapasalamatan da rin pamis ng ini. Yuli na sana king kayarian ng maligay, rin kapatid tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Gino. Ginoo king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginoong Yesus, ibuklat mo ring po sumit gamat, ban tanggap at munye, ban pagdulapan dakat, akit o ginumi manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulo, kaniting Eukaristiya, papasyag mi ing kamatayan na ning Ginoo, tanggapan mo ring ayin ay ayampang mi, at saupan mo keng tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya manggaman king alanganga. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka ang temurin. yat nayo ring pusuyo, Makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba. Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, beba na ing kayang sarili, ban mi bayit king metong a birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebie, pigkaluban na kaming bie alang angga. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami king alang tok ng dang pamamia kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pay king panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, babanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't mingapunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para kaning sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng media ning anak mo, darawon mi kaya kaiting tinapi ning bieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban may ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang sublingi at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kaya be ng Mariing Birhenin duning Diyos, kaya be ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngeni manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ingkakanan mi kinalo ibiemu ke kami kingalong ini at ipatawad mo ke kami ting salabi ka anting pamamatawad mi karing ikasala ke kami emu ke ipay saul king tukso unay kabuski araw. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalik dan din kay kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ing kay kayong iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka ang timurin. Bakit tamo ngayon may kakami atong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos niyang milalakoking kasalanan ng iyatu, mapalad lang ng mayayaos para makisuluking apuna na ng Ginoo. O Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ka, dapat iyak kasi may nga manamot, kumayap na.
Manalangin tamo. Ginuking Eukaristiyang pekisuluan mingeni, babayo mo ing biemi. Kapamilataning kekang Espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biemo, karing pusumi, papanatilian mo kaming tapat keka. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. oratio imperata, para king kapayapan itamongan. O Diyos, ipami nga tsubanwo, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, ganiting panauning misusubing kagut-gutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kay kaming dake ning yato. Karing mga labas sa panahon, pepanatilian mo yung kasalpantayanan mi keka, anting metong abansa. Yung kasalpantayanan mi king ganaka at kayapan mulub, yang mengabo sa lang kasasagkulan kay kami, karing mikakarakal akalamidad, apepasari ring ketubuan, antimurin karing sagkul agewaming tao, kaya kabaning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gyera, pakiramdaman mo laring panigapu mingening daralong kami keka, pakaluluan mo kami o Ginoo, anguan mo kami iba't karing puwersa ning dewakan, amitatake king karokan karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elatao ring kalaban tamo, no ne espiritu lang pamuntok, ila ring at tsuking kayupayan, at ding talapamanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding spiritual akawal ning dewakan king mabilugayato. Ipanalangin mila ring pamuntok ming mipanibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkapatiwala mila ring kapanayan mi keko, pati na yung paintungulan mi. Layon maniga po king pamamatawad at pakalulo mo, karing penandit a pauli ring takot at suspetsa mi, midungisan ning panlalawe mi, at maiging dalan ning eustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapaning kapayapan mo, nung nukarining pamikasama, yatad ming pamikalugod, nung nukarining pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nukarining pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nukarining kasiran loob, ing kapanayan, nung nukarining karalumduman, ing sala, nung nukarining kalungkutan, ing tula. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kamiatunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ning Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. luklukay po saguli. Ing kadwang Domingo ning kapanyawsan karing kaya katamong kapatad, a mayor din anting diakono king December 12, 2024 ketaking seminaryo ning Mother of Good Counsel. Muna, seminaryan Kenneth De Leon Basilio, taga Mabalacat City, Mawakere Settlement. Ikakadwa, Harold Guevara Garcia, taga Salapungan, Candaba, oreta rin pengari na. Kakatlo, Ijan Lualan Milar Nukum, taga Pau, Santo Tomas. Clark Luis Garcia Kibuloy, taga San Nicolas Lubao, Poblacion. Christian Kier Gasa Taliorin, taga Florida Blanca, Poblacion. Ate John Henry Sarmiento Yutok, taga San Nicolas Lubao. Anam lapu
may ordin lang December 12, mga tingkayong balong sangkan, nila sukat may ordinan, pabaluya po ka na ako, kaya diretso kayo king obispo, kita king San Fernando, Arsobispado. I-anunsyo ko la po pang misan pa next Sunday, nung alang tutol, ating kong isubmit na dokumento na ketiking shrine na lang tututol. Makayanan lang po kareng eganagan ng parokya na ning kaya katamong arkidiocese, pati na kareng eskwela. Pasibayang alang misa po kayong Miyerkules ang pong Huwebes, anting superintendent na rin kaya katamong eskwela ng Archdiocese, tatagon ko kening CAP National Convention, Catholic Educational Association of the Philippines, King Davao. Kay ba't po oren ring total na ring second collection tamo anyang Sunday para karing mesa lantaking Bagyong Christine, King Archdiocese of Nueva Cáceres, King Naga, at Archdiocese of Lipa, 10,535. Dakal pong salamat kaya kayong sao bibiyela po king katamong Archdiocese, bahan kanita tipunan dala ring egan-ganang second collection at ibiya dala king Caritas Pilipinas. Po, para i-distribute dala karitang mesa lanta kareng Bagyo. Yan po siklod kayo para king panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamukan. O kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit. Santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig. Balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario. Iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakan lalang masakit a kinayap ka rin karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mong sanang magpipagkalup ko kaya duwanan, anting kapasalamatan ka rin saop mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake kuking kaya kang ligaya. Amen. Ipami at yukaban wa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ang po ni patawad mo kaya kami risala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisaw kin tukso, nung ikabos mo kami kisablang marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Doon kakaring sablang babay at nunya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, panalangin kayong makasalanan, ngayon at king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ang timoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alananga. Amen.
Ingin manatili kaya kayo. at kaya kan temurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.